Maya pa oras kabalen. Ngayon taming mabilog ang puwersa ng GNN TV44, babiela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilatan ng garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Already po rin balita may kalap gining Miyerkules, July 16, 2025. Yako po ibeniginto at iti King News Force, Pampanga. Pampanga Rescue Team matagumpelang may kompetensya King Central Luzon Regional Rescue Challenge 2025. Ayon report ng Ira Ignacio. Kinilala yung overall champion in Pampanga Rescue Team King meganap a Central Luzon Regional Rescue Challenge 2025 anyang July 8 hanggang 11. 5 probinsyala ring Mequiabe King Rescue Challenge kabilang ding Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Penimunan nening Office of the Civil Defense o OCD Region 3 ing mesabing event. Miyayaliwang simulated disaster scenarios ing gewada, antimo ing Water Search and Rescue o WASAR, Mountain Search and Rescue o MOSAR, Collapse Structure Search and Rescue o CSSR at Mass Casualty Incident o MCI at pepakit da rin Pampanga Rescue Team ing karelang tepangan at abilidad king pamag-rescue ustong atin sa kuna o kalamidad amalyari ken probinsya. Sinambot lang first runner-up king Best in WASAR, second runner-up naman king Best in MOSAR at sinambot bilang champion king Best in CSSR ampo MCI. Patunay yakanoy ing tagumpena ning Pampanga Rescue Team na makasadyala ring sa koru kareng kabalen oras ning emergency. Ako po Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, Kimbalen, Sisiu. Tuklo king 7 na PWDs o persons with disabilities iba't king Central Luzon ing meging kayaduangan king 3rd Central Luzon Congress para kareng PWDs aginapan kin Siyudad San Fernando. Ayon report ng Patricia Mamangon. Obra para kareng persons with disabilities o PWDs. Iti ing tema ng katlong banwan ng Central Luzon Congress for PWDs, apani muna ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI, kasan metong ng PhilHealth, reng aguman da rin PWDs king Central Luzon at reng aliwa pang ahensya ng gobyerno. Toklula king 7 na PWDs, reng mitipon-tipon kete king Heroes Hall king Siyudad San Fernando, inyang Martis, July 15. King speech ng Benigno Ricafort, ing presidente ning KDFI, dinikdik na niti, ing ulaga ning alimo respeto o panteng panlalawe para kareng PWDs, bagkus ing maging kayaduangan lareti king panyulong ning komunidad. Agpangkang Sylvia Ordonez, Executive Director ng KDFI, susundo ing programa para kareng PWDs, lakwas at makatutok lareng karelang health and medical programs kareng kabalen amiki kapansangan. And nung una, we started with just serving Pampanga. Later on, we found out that there were so many other provinces in Central Luzon na gustong sumali at magpadala ng mga pasyente. So we decided later on maybe we should coordinate heavily with the people with disability affairs offices ng lahat ng mga probinsya dito sa Region 3 para malaman nila yung mga programs ng Kapampangan Development Foundation na puro tungkol sa disability. Kabilang kareng manimunang serbisyo ng KDFI, ing pamagdake leg prosthetics, kareng kepututan bitis, hearing device, pamagpa-opera king mata, kalupaning katarata, at cleft lip at cleft palate operation para kareng bingot. Reti, maragulakan wasaw, bang makapagobra at mikanormal lang pamibiyebye ring PWD. Ina-emphasize namin this year employment. No? Kasi sabi nga kanina na the best way to help our people with disability, aside from giving them devices that can improve their condition, is to employ them. Kasi ano naman ang mga people with disability kaya lang sila disabled dahil kuminsan na aksidente or pinanganak na may disability, some portions of the body, pero buong-buo yung mga mentalidad nila.
buong-buo. At kung matulungan natin with devices na makakatulong sa kanilang paggalaw, halimbawa kung sa paa, makakalakad na sila, then they will be just like any one of us na capable na ma-employ at mag-contribute sa ating society. Ing local government unit ng San Fernando, panalakaran ng inclusive governance nung nukarin kasanmetong la, renganggang sektor ng komunidad. Importante kasi itang antinjantaya, itang salitang inclusive. Ngayon kasi bala mo po, sinabi mo inclusive, pag-celebrate ya mo, one day ya mo. But the reality is, we exist. Kaming people with disabilities, mag-exist kami. So, nano itang kailangan na paglaban mo, itang mumunang dili, itang magita mo ring functional. Ring anak, milubla kayong eskwela, ring atinang edad, makapag-obralo. Kasi atin namang obra na agyuda ring taong ating disabilities. Samantala, partining programa, ing pamagsalita dareng niyaya liwang tubod, iba't kareng government agencies, dikil kareng benepisyo at oportunidad, abubuklat para kareng PWDs. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susunod. Inumpisan dani impeka mumunang Delta Cup Intertown Volleyball Competition ketiking Pampanga para kareng kayanakan. Ayning report. Formal nang inumpisa ng peka mumunang Delta Cup Intertown Volleyball Competition para kareng kayanakang volleyball players ketikeng Brenzy Giao Convention Center. Good vibing etad na ning opening day ning mesabing competition. 19 municipalities at 3 cities lareng Mequiabe at kanya-kanya lang bitbit kareng gewad ang banners bang pakiting suporta kareng karelang team at players. Mipal tutuyo ining mesabing liga keng suporta na ning provincial government ning Pampanga, Youth Local Development Office at ning Sangguniang Kabataang Federation. Ako po'y Francel Maniago para keng News Force Pampanga, balitang tutu keng Balen Susi. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Kay katanim ang kilalanan imbayong pamuntok ng Rotary Club of Angeles North, king istorya ng Patricia Mamangon.
Formal neng sinumpa Ilingcon Mendoza Baluyot, publisher at editor ning The Voice News Weekly o TVN bilang bayong presidente ning Rotary Club of Angeles North Incorporated. Penimunan ng Rotary District 3790 Governor Danilo Philip R. Torres ing oath-taking ceremony aganapan king Best Western Plus Metro Clark. Kayabe ng Baluyot, ing kayang asawa ay Ruby Ilagan Baluyot, business manager ning The Voice News Weekly, at sponsor ay Jack Uy, ing chairman at CEO ning Savers Group Holdings Incorporated. Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities, and in ourselves. Thank you for your faith in me. I look forward to this incredible journey with all of you. Lalam ning bayong liderato. Asahan niya'y Baluyot ang manatad de kalidad a serbisyo publiko at community engagement mula king amanwang Rotary Club king Tuto king Banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tuto king Balen. Hinyang milabas sa weekend, may nga coffee shop ing binuklat in Ciudad San Fernando. Kasantiyanan iti, ring mag-serve at mag-obra keti, Keraklan PWDs. Ay report ng Patricia Mamangon. Reti reng masayang crew at staff ning MW Cafe, Keteking Barangay Juliana, Ciudad San Fernando. Inyang weekend, binuklatsing bayong coffee shop, apani bala ning MW Center, Association for Mental Wellness and Professional Growth, kabibilangan da reng psychologists, therapists, social workers, teachers, pengari, at reng advocates, king mental wellness. King MW Cafe, mismong reng PWDs, reng magsilbing crew, 5 kareti ating Down syndrome kabang adwa naman out-of-school youth. Tinago niya keti Mayor Vilma Kaluwag nung nukarin pepa siya king suporta king advokasyaning center. Kapag nasana kanuning MW Center, hindi na lang kakayanan, reng karelang susopan kapamilataning multidisciplinary training, occupational and functional therapy. King salukuyan at yun na lang king 38 na individual, edad 41 years old pababa, reng antabayanan ng center. Magsilbing consultant keti Mary Ann Biliwang, ing Acting Persons with Disabilities Officer ning LGU ning San Fernando. Ngayon gagawan tamo rin mag-consult tamo as the PDAO officer, metong tamo ka rin consultant, and right now kasi atin lang training for transition for work. So rin matitrain ka rin detang bisa keng agriculture or smart farming, atin mo rin keng retail. Itang kunwari magtindala keng SM, sales lady la, and itang cafe wherein matitrain la for pamagluto, pamagawang drinks, ang pamag-serve, and pang kitchen helpers. So we are training them in preparation na mahal ka rin other companies in after their training. Makabuklat yan naman kaning LGU kareng bisang maging mental wellness advocates kapamilataning volunteer work. Metong tasa ning kape, metong atakbang para king inklusibong komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tuto king Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ing habag at pamurin ing mamapektu king mapilang parti ning bansa na magdalang pamunuran king gat panapon at beng. Samantala, ing babanten a low pressure area o LPA atin dayong 975 kilometers east of southern Luzon, mamapektu king northern at aliwang parti ning Luzon ang makaranas pamanuran. Agpangking pag-asa, asahan niyang maging metong abagyo iti king daratang Aldo at mi palagyo yang bagyong Krising. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan.
issue o reklamo king kayong lugal, manyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Miyerkules, Remekala pa Istorya, Ketiking Provincia. Yaku po'y Beniginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang totoo, Kimbalen, Susuy.